kugeza mu kwezi kwa gatanu ku mwaka utaha wa 2026 ndetse no gukomeza kuko tuzahita twataka n'ubundi n'igikombe cy'isi nako tugiye gukomeza twiberaho kabisa twiborera amafaranga kabisa twibonera amafaranga binyuze muri betting dutega ku mikino igiye itandukanye kabisa iba yizewe hamwe na United City TV uzajya ubasha kubona izo analysis na prediction zo ku rwego rwo hejuru. Nongeye ndagushuhuje kandi ndakuramukije aho uherereye hose nubundi ndakubwira ngo amahoro n'imigisha Imana itanga bibone nawe. Wowe udahwema kudukurikirana buri munsi nubundi wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel. Uyu munsi wa none ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa munani mwaka 2025 ndakubwiye ngo mbyukuri Imana iguhe umugisha. Munami ku munsi w'ejo ibintu byagenze neza pe ama equipe hano narayabahaye yararashe ku rwego rwo hejuru nari nabahaye ama equipe menshi. Hanyuma hano kuri YouTube ndakubwira ngo gerageza witoranyirize ama equipe yawe 3 cyangwa 2 nuyarenze pe koramo nyine si ngombwa gukora umushinga wari ama equipe yose kuko muri betting uko wongera ama equipe uko uvuga ngo urongera ibikubo amahirwe yawe yo kurya ubuyagabanya. So ahangaha rero ubusabwa gutoranya mu dukipe twawe 2 cyangwa 3 si ngombwa ngo yakorere rimwe yago ubushakashatsi mba nabukoze ariko nanjye ntago nakubwira ngo nshobora kwanaliza ama equipe 30 cyangwa 20 yose ngo abikore. Uzasanga mu equipe 15 naguhaye nko ku munsi w'ejo wenda nk'abiri ariyo yabyishe ubwo sanga wa muntu watoranyijemo we mu byukuri byabashe kuba bigenda neza cyane. Uretse ko nanone ukeneye ko tugutoranyiriza ukeneye ipari ziba zizewe uko nkubwira ngo ama equipe 2 cyangwa se 3 yizewe neza odi nziza iba yizewe mu byukuri twandikire kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe utubaza ati se nangahe niki gisabwa nibiki umuntu yuzuza kugira ngo mumushyire muri group ya VIP ajye yikorera ipari yizeye ko agomba kurya 5 kwa 5 monami. Hanyuma rero munyemerere uyu munsi kuri kino cyumweru duhere mu mikino ya Common Shield ni igikombe cy'ibimburira championa y'igihugu cy'Ubwongereza. Ewana uyu munsi hari umukino uri buze kuba ukomeye cyane urumva guhuza ikipe ya Crystal Palace ku isaha y'isakumi iraza kubera Wembley iraza kubikina na ekipe ya Liverpool kabisa. Uyu mukino urakomeye cyane mu byukuri urakomeye pe akomeye kubera ko Bafite nyine n'umukino ufungura sezo abakinnyi mu maguru rwose mu minsi ya mbere ugomba no kuzirikana ikintu kimwe abakinnyi pe ntago babaguruka cyane rwose ubona ko rwose bavuye mu biruhuko abazi biro byariyongereye abazi ibintu bimeze gutya mu byukuri ntago ari imikino ibishyushye cyane kwa kundi mubango ngo turagura ibitego byinshi nko muri no mukino rwose ntago niteze ibitego byinshi cyane. So icyo wamenya kuri statistic umukino ubanza uheruka wabaye mu itariki 25 z'ukwa gatanu 2025 equipe ya Liverpool yanganyije na Palace igitego kimwe kuri kimwe Anfield. Ariko uyu mukino ndagira ngo umenyeshe ko equipe ya Liverpool isa naho yari yabyoroheje kubera yuko yari ibizi ko yari yaramaze kwitwarira igikombe cya championa yari yaramaze kugitwara rwose so ntago yigeze bikomeza cyane. So ni Liverpool rero tugiye kubona imeze nkaho ari nshya kuko Liverpool ifite amasura menshi mashya buriya iyo utangiye sezo ufite amasura 5 mu kibuga kandi yose abanzamo kuko ari Herkez ku ruhande rw'abanza mu kibuga ari Fipong agomba kubanza mu kibuga ari Florian Wirtz agomba kubanza mu kibuga ari Hugo Ekitike agomba kubanza mu kibuga. Mubyibuke neza ko badafite Diogo Jota kwigendera witabye Imana rwose muri no sama. Hanyuma ntibari bafite Darwin Nunez kuko bamaze kumugurisha muri Al Hilal yo muri Saudi Arabia. Ntibari bafite kandi bafite witwa Luis Diaz Rich kabisa we kuko bamaze kumutanga mu equipe ya Bayern Munich. So urumva Liverpool mu byukuri iraza kwimeze nka hari cyane amasura agomba kugenda amenyerana gake gake irangira igenda rifata. So ahangaha rero uretse ko kuri Palace ntago yigeze itakaza abakinnyi mu byukuri ari umusore Jacques-Philippe Mateta ari umusore Beresheze nimero 10 ndumva banamugize kapiteni ari umusore wabo mundi Magre kapiteni mukuru Magre kabisa mu defense wanifuzwaga cyane na equipe ya Liverpool na warahari. So no mukino wa Community Shield rero ubuze kuba ukomeye cyane. Icyo ndibuze kugusaba muri no mukino n'ubundi no kuza kugura Liverpool kuza kuba itsinda umukino. Munyemerere rero tuve aho ngaho
ariko tutarasohoka mu gihugu cy'Ubwongereza turebe ku isa 11:15 ekipe ya Leicester City iraza kubikina n'ikipe ya Sheffield Wednesday muri England Championship cyangwa se ni Sky Bet Championship, ni championa y'icyiciro cya kabiri hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyi championa rero Leicester City wamenya ko yamanutse muri Nisizu rwose igiye kubitera kabisa. Sheffield United yo isanzwe, iyi Wednesday Preto isanzwe fiyo ngiyo. So uyu mukino n'ubundi Leicester iri mu rugo kuri Leicester mu byukuri byakabaye bihereza amahirwe ko yakagombye kubitsinda no mukino kuko Sheffield Wednesday ntago ari ikipe isanzwe yitwara neza. So ndaza kugusaba Leicester City kuza kubitsinda uyu mukino. Reka tunyemere tuzamuke ku isaha y'isa 8 kabisa muri Kenya. Ewana ekipe y'igihugu ya Kenya y'abakina imbere muri championa cyangwa se ya Tron iraza kuba imanuka mu kibuga kabisa. Iraza kuba ikina na ekipe ya Morocco. Ahangaha n'ubundi abantu benshi baraza kuba bahereza amahirwe Maroc. Nanjye rero ndaza kugusaba Maroc kuza kuba itsinda umukino cyangwa se ibashe kuba iwunganya. Nago turasoza ariko reka mwibutse ko nakubwiye kugura Liverpool, nakubwiye kugura Leicester City ndetse nkubwiye na Morocco gutsinda umukino cyangwa se kuwunganya. Reka tuzamuke rero mu gihugu cya Denmark, championnat yabo yita Danish Super League. Ikipe ya Midland iraza kubikina n'ikipe yitwa FC Federicia. Byukuri bagezebo ku munsi ndumva bagiye gukina umunsi wa gatatu nibyo nago nibeshye rwose, ariko ekipe ya Midland ntago yagiye yitwara neza. Mu byukuri imaze imikino rwose yabashije kubinganya imikino 2 itsinda match imwe yonyine. Mu byukuri ntago iratsindwa ariko ntago ihagaze neza pe kuri Midland. Ubundi ari muri Denmark bigomba kurasa ko bahuye na voice muhisi n'umugenzi bamurasa vibaya sana. So ntago birubuze koroha rero, gusa ntago nabarenganya bari bamaze iminsi bari guhatana mu marushanwa yayo ku mugane w'Urayi muri playoffs za Europa League. Ndumva no mu munsi wo kuwa kane barakinye babasha kuba batsinda ibitego 3 kuri kimwe bari hanze. So uyu munsi rero biri like ko bagomba gutsinda ko niba barabona ibitego 3-1 ku kibuga kitari icyabo. Ejo muri Denmark agakipe bakinye nako bagomba kuzaba bakarasa. So iyi match rero nayo ndaza kuza kugusaba Midland to win. Reka tuve kuri Midland tuzamukira mu gihugu cy'Ubudage, champion yawe icyiciro cya kabiri bayita German Second Bundesliga kabisa, ni Bundesliga ya kabiri. Ahangaha rero imikino iraza kuba ikomeye cyane. Isaha y'isa 7 ekipe ya Hertha Berlin iraza kwikina n'ikipe yitwa Karlsruhe kabisa. Maze ubundi nze kukuza kugusaba ekipe ya Hertha Berlin kuza kubitsinda umukino cyangwa se kuba iwunganya. Hanyuma Bochum na Elversberg ndaza kugusaba over ya 1.5 goals muri uyu mukino. Maze ubundi ibintu bibashe kuba bigenda neza 5-5. Nago nari nasoza ariko nsoza ariko ndabanza kwibutse ko group ya VIP kugira uyigemo kubana natwe muri group ya VIP bisaba iki? Nuko twandikira kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe ni 0794486332. Twandikireho tubwire ati nitwa runaka merere hana ndashaka kujoininga mu byukuri group yanyu ya VIP. Maze ubundi utubaze ati se bisaba iki, bigenda gute? Maze ubundi tugusobanuye mu byukuri dufite team ya customer care ifasha abantu neza 5 kwa 5. So nawe rero turaza kuba tugufasha n'ubundi nta Monami. Rero reka ncumbikire ahangaha sura diru zacu z'uyu munsi. Nezera ko ku munsi w'ejo tuzasubira, hazaba hari imikino igikomeye cyane. Ndakubwiye ngo ubu nibwo buzima tugiye kubamo kuva none ahangaha kugenda tukageza mu kwezi kundi mu mwaka wundi mu kwezi kwa 5 kabisa. Tugahita dukomerezaho n'ubundi igikombe cy'isi kizahita gitangira mu kwezi kwa 6. Dufite akazi kenshi. Joininga group yacu mu byukuri mbere yuko kwa 5 hagera champion y'igihugu cy'Ubwongereza igatangira tugakuba kabiri igiciro cyo kwinjira muri group. Fatirana amahirwe rero kabisa, promotion igihari Monami. Mbibutsa ko turi gukora group nshyashya mu byukuri y'amashampiyona tuzajya twanaririzamo. Numva ko ibintu binezekeye neza cyane, ibintu n'uburyohe. So to joining uyu munsi wa none. Ciao mes amis.